Ku hlawula vayimela-ku-langwa va mukhanselara eka ANC swi onhe madzolonga na ku dlawa ka vanhu hi swikongomelo swa tipolitiki. Swirho swinharhu swa ANC swi baleseriwe swi lova eka xifundzhantsongo xa eThekwini hi nkarhi wa nhlengeletano ya vaaki ya ku hlawula muyimela-ku-langwa. Muvulavuleri wa vangi Pulemabe u vula leswaku ku na swigevenga leswi tirhisaka tinhlengeletani leti ku kucetela leswi nga ri nawini ku hlawuriwa ka vakhanselara. The ANC doesn't invite hooligans or thugs to its own meetings. The ANC invite members of the African National Congress in good standing to attend these gatherings. It is unfortunate that at times our gatherings are hijacked by hooligans, gangsters, criminals, thugs, baying for the blood of innocent people. Swirho swa vangi swi le ku dlaweni naswona vangi ri tsandzeki ku yisa eka IEC mavito ya vayimela-ku-langwa eka 93 wa timasipala eThekwini. Hambiswiritano IEC va pfulile mavangi ya tipolitiki nakambe ku yisa mavito endzhaku ka mahele ya vhiki ya ku tsarisa mavoti, kambe sweswo swi le ku lwisiweni hi EFF na DA. We will be dealing with disputes even beyond elections. Should we discover Ndebo after elections that Ndebo might have sneaked his way into the list by undermining a populist process of the community, we will then force and cause a by-election in that area if we had won that specific ward. Mutivi wa tipolitiki Professor Dek Kotse vula leswaku madzolonga eka mfumo wa miganga i ntshamiselo maxelo eka ANC ngopfungopfu eKwaZulu-Natal. The fact that we have a new opportunity for nominations created by the IEC based on the interpretation of the Constitutional Court. There's a new opportunity also for this type of contestation, and unfortunately, because it's so intense, it leads often to forms of killing or of assassinations also. ANC sweswi va le ku hlongorisaneni na nkarhi ku hetisisa nxaxamelo wa vayimela-ku-langwa eka tiwadi leti va nga tsandzeka ku yisa mavito ya kona eka IEC ku nga si pfariwa nakambe.